Hormu hortar pen chenglok petrol diesel anam kisu pik penajok KDCC atum kachesong. Lakhasur ke Amreng constituency ki parlo jirikin ding pen karbi mukhi mada katowar rongara tum tangka chirung pen kasila. Difo hithia long ke krong pudalang royalong mahang thek mirak osokong er kithi tangar pum kelong. Kardom Pinigar prime time along penili rasing join ticket therapy non bertang ton pen arjuk tha. Hormu hortar pen chenglok petrol diesel anam kisu pik penajok KDCC atum preni phaing koi rai siani difu ru semson singing tia mir biria thengno along kachesong ponabirta nangle. Assam Pradesh Committee kapin khat pona tengsi Karbi Anglong District Congress Committee ahin penta dead along petrol diesel pen hormu hortar pen chenglok chotun chudanga gas hui anam kisu pik penajok kachesong pon padu. Bangso hud EM barim rotoning tipen kaningje pona tengki non kachari bom BJP asarkar atum public sector asonason kejor penang par thangta avilo. Ilitum Karbi Anglong along sitami kidukela gara phan thangka matha ponta avi lasi ilitum council along ta 6 schedule jongsi papuk phidechi puruti BJP arachari amasi avidet nang puta alang dipen pachini thu. Thank you. Protest to nang kok karon happy lasoge thek pi ka karon ke lahan lole BJP sarkar rada phan chong thui ong chotlo lapen jongsi BJP party jongsi सरकार पे जोंसी पासुन पाप्रा प्रे ला पेलांग तुम जोंसी सरकार दो बम लांग फलोते रादा तुम ला आंसु से सुंगपो ला पेन का दो कवे नॉन थेगलोंग लो ऑल इंडिया लोंग तमे जित पब्लिक सेक्टर प्रॉपर्टी मुखा अंस तमे केजोर पेन भाइरे थांग तवे आलांग तुमके ला सोना सरकार दो मा पिरथे ना हक दलोंग ले जितु इनु दामोनी फांसी का दो कवे जितु रादा प्रॉपर्टी अंद केजोर पेन सी सरकार जितु की सोलाई पबांग लाके आलांग इनु चाय वाला हला सो चाय को सोनसी की चुजोर मा कोन तमे जितु रादा प्रॉपर्टी public sector ans tamela ki kupiloma inut amone ambani andani ala tum phansi hodai eji phanlo lan chot dang lang tum bang ke non ke petrol pen danglok BSNL ta channel lagi chor chat kali along le aphelang atawar pen danglok pirthe ke jorlo national highway train la pen jitu defense la sector ans tame gari ghura submarine porjonto anda non la tum phan alang tum phansi ki hodai phan theklong lo to jitu economically paching thur nang financially build up kuri nang pul hayalam ave khali economic drainage jitu dak kam pipo a poisa mokha chipon economic drainage bang thepeklo lai bang stop nangi सरकार bang nang po litum president do district congress president aprang minister alang ari pangtang na po pen borari pangtang na po Rahul Gandhi Sonia Gandhi yong sini tu pangtang te polte kisung yang bang ke Karbi Anglong ta rata sungpo lan chot takali nang litum ning chibing no yong si nona du yong si Jongsi Congress serai ne polote sik sedula ja kong bangke completely sik fugdak hala so pa phug han bonji polote sik sedul jongsi pa phug pani tu panghangong le dedi polote BJP sarkar bangke dak council pens tame ave dat hanjang nang po lahalo pini adaiso bangke lapen ka do kawe hormu hortar ador ki sopi ka joine si rat along ni tum ke pini je ni tum bangke protest bom lo lapen lai hormu hortar rat adu ke do joine pasun nang po joine lo Kedamtang Apuruhut Karbi Anglong Autonomous Council pen Health and Family Welfare asai kamalong Radha Parman Vorengang hoi kapaklang dulo sitami Assam Sarkar pen itip nang kitheramat chiendet therakrima Karbi Anglong Autonomous Council kachariatu 6 sedo laja kong kunalo non kido lapen ang parta mitha Karbi MLA dokok anta bang HAD bang akhaisi nang longdun Ilitum Karbi arat avidet loma bang aphansi ardom nang poma lasi konat si 6 sedo laja kong non kido long puta EM barim ashok teron pen ningje thu nitum ke kal haya butha ke nitum congress hoy pe ke labang ke ai ke don nundelo la ha 1952 itum inherent subject power amokan non bangke asam government je pon larlo pe dilini jelo mati ilitum ichidi minister crossing ti sar do SIU tan itum daklan dan le ne methang si chewan long dak thang intervention kurinde nongke ichidi amata nongke upiloma Karbi MLA bangkli dokok te HDM minister ta Karbi Anglong so rad long le therak re mai tum dakla ha
HDD ke karbi ara tum tobeng nai mati karbi MLA abidale belek lamol no karbi MLA bang thom bang frido pin HDD minister bang akhesi gelong bang pansi tu ekdom ardom nei konasi 60 dollar power dolang mati non konasi itu autonomous council lo power dolang mati lasila bang non owiki mi tum nale tumanta chuniri lo nale tumanta lahaya bang ke media be baklang nei future don itu future dola non HDD minister si avelo pelon tara bang ke zero lolange financial power avelo everything da avelo HDD pe se bang mati alam ke lahan lo Nijang Karbianglong Lakha Sirkep Amring constituency ki parlo Zirikinding pen Karbi Mukhiman Kachilinga Towar Adak Rongaral tum Tangka Chirung pen Towar Kachisilam Pona Birta Upilang so pen Inut Chirok Togabang Pu Prodip Ronghang pen Birtang Pali Karbi Mukhimarong Supi pen Zirikinding Kachilinga Towar Adak Akeli Towar Kahino Par Pikajog Rongasiara tum Idon pen Sikap Haru ECC Atangka Chirung si JCB hum lapen tractor hum hang si Zirikinding pen Karbi Mukhimadak Kachilinga Towar Kasilamasai Dingpon Lason thot si Karbi Mukhimarong arada tum pen Prabjin pen Kidam Kibang ki Misen Jiapan Misen Atowar nang Salam Pivek nang Pupusi Rongasiara tum pen Kachuningri Pado Mukhimarong Mukhin na pen Zirikinding kan Ajir ding kuy pen Towar kahino nilitum kedam kebang sitsakti motorcycle anda nilitum kedam kebang no abigiyang road nilitum pecengkiri atowar amasiha Zirikinding pen dak Mukhiman langgung langpet ang si lasi nilitum karjilo bangalapuson lo je Karbianglong autonomous council pen mate sorkar pen tadak labangso Mukhim pen Zirikinding lasadak PNDS bay atowar do kisipul sila bangso nang klaim tong ke ko samay nilitum rong banga chi halap no dak no gari motor itum chedam yo dak no sai jok ke pen nilitum samay nang litum pham nang klaim telefon ko bang so ning chi tela puson kali nang litum ka nang klaim nang policy nang litum nang klaim tong ke ko bang kan nilitum bang chi klaim nang technology nilitum Mukhimarong arat pen achuning ri bang lason lo unana ke prapen labang so Zirikinding tu Mukhim atawar nang salam siragra ki athan nilitum nang litum han chuning ri lo kasi nilitum pini ka salam mang laga edon haroi sisia tangka chiru pensi JCB home la pen tractor home hang lo nilitum rat kurpat pen tuwa de salam por Difua hithia long kikrong pudalang royalong mahang thek merak osokong er ki thitangar pum pre inquiry hiniarni kilong pona birta nangle non nakai pirthia long monit kicham kejar o ajok monit hejan kanghon kachijinso ang thega vipinanlo monit ki thiwar hok choasi kaikita pirthia long nang plengsedlo lasonsi pini difua hithia long kikrong pudalang royalong sopinso osokong er pirthi hachimirak aporwood lang royalong ki thitangar pum kilong pon Tongsikot pen raikom sai khetum birtalong si adimalong an nang palisi lang royalong pen kithitangar pum humsi arona teng pen chepari ding ponlo খবৰ পোৱা হ'ল যে আমাৰ ডিপু নালাত এটা নৱজাতক মানে পানীত উঠি আহিছিল তো সেই খবৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ইয়ালৈকে আহিলোঁ তাৰপিছত দেখিলোঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ তাৰপিছত যিখিনি ফৰ্মেলিটি আছে এজ পাৰ ল আমি এইখিনি কাম কৰিলোঁ এতিয়াতো দেখাততো ল'ৰা আমি দেখি পাইছোঁ তাৰপিছত আৰু বাকী কাৰ হয় কি হয় আমি এতিয়ালৈকে একো গম পোৱা নাই গতিকে যিখিনি আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে সেইখিনি ফৰ্মেলিটিজ আমি মেইনটেইন কৰিম তাৰপিছত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ গোটেইখিনি আমাৰ এনকুৱাৰীত পষ্টমৰ্টম হ'ব পষ্টমৰ্টমৰ পিছতহে গোটেই পোহৰলৈ আহিব একজেক্টলি কেতিয়া মৰিছে বা কেতিয়া কেনেকৈ Bonta birta kitok boma porhul anke labangso mahang thek mirak so pinso kong er ki thitangar pum kewar komatong ke klem luni klardak birta longpon pilang non malom so porphan birta mongton ponsana আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Hi Tipu, this is Alapur Naga and I'm really excited. I am coming to Tipu on the 29th of October for the Messiah 5 and I will be judging and performing
my new songs from the new album. So see you guys there, and God bless you all. Make sure you come for the Messiah 5. Nalitum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma. Do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo. Alon medical store. Ketching si karbiang bong pen kampucheng pharmacy. Lapang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo. Lapen ajada dowai le nang jisita ladak longpon ekje. Lapen kilong ya dowai nang ji pulo te order pikang lote prapjin pen longpon ekje. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litung tak home ignore. An sose kachini jiapan la abel kipia number along home iktame. Dihina mo piputat bertalong ang tulo. Dhonsari constituency ki parlo upper habjan longki ti so amikar kolom sing timong artap like brapho amiki so kachilang iji aphan kirap ka chuang pone berta kad news sai hemalong berta nangle upper habjan longki ti so arong amikar karlitang longki timong pen karlitang kadom ti sopi asupo kolom sing timong alangli kidam tang suri hini rakri pho aningkan ar koi ni phai troka jo pen ameki so chulong loklo Sonsi, ame kiso ki meji aphan Difu Dimapur Guwahati hai huita kiso chilang pekano. Sitami piniarnian ta ki meji kalisi ame kasuta lubor anlo. Anparta ame gahoman ta kang edlo. Nona bangki kiso kachilang dam thuji aphan tangka kavi thektiklo. Sonsi labangso kiso ki meji aphan Bangalore ansi kiso chilang dam thuji pusi Karbianglo Autonomous Council kachari ki thekiding atum CM Tuliram Ronghang lapen local MSC Prodip Difusa atumaphan kerap kilongji aphan chuning ripon lo. Labangso kisu kacholong lake ningkan suri hili rakrip ho Januari 6 tarik aju pensia kisu kelong i. Kopi kisu bang. Labangso kisu thang tan li phanang ru i. Kopi ne nang tar chok putawe ma kopi ne saini nang kero putawe la pen pine ing thak su putawe thang tawe pen la jok si. Kudak bang kisu. Ron aju si kacholong kisu chelong lo kang huk pensi dambom lo amat api ningkan suri hini rakrip rok September 13-14 ahut arlumen dur amasi nang cicar ik edel. Limek bang. Oh nili mega bang nang cicar ik edel. Tenang di. Nili akisu hola bangso hu celang lo nili dipu sitame doktor tumlong da celang ik lo lapentu nili Dimapur sitame celang dam lo la sila bangso celang dam along an sitame tangka ka vedet pena joga masi pasik ka celang pasik o thek thedel lo. Tenang li. Nili lalo ladak Dhonsari constituency aket hekiding along sitame nili kacu hangji kacu reji aphan nili ning ke hang sisik do lasi labangso kacu hang kacu red along an sitame alang litum sitame nangka pajinso nangka jinso li ladak local EM mate Dhonsari constituency aket hekiding lapentu ladak sar tuliram rong hang phan sitame nili alangli phan sitame labangso kisu nang kelang dunji aphan mate nang cerap dunji aphan si nili alangli phan sitame sar phan tame chuning rilo nili labangso kisu Nepal lapen kapre ka jakat along sitame kedam thekji aphan lapen kedam pen ke media ji aphan alangli tum phan si nili chuning ri lapen chuning lak lo. Kardom Dengtha o Karbian Pualunjir Kitoka Bangpu Harsing Tia Hinpen Karbianglo Autonomous Council Kichari Kithe Kiding Lapen So Karbi Arada Tumaphan An Kirap Kachuhang Abirta Nangle Ingti Sangho Laki Karbi Risonimso Arongaji Kising Chingahud Kikan Kilun Kithan Kija Pona Bang Iklo Anparta Karbi Lo Charlie Asongalongta Me Puta Klendun Lang Ningkan Phopusi Chithan Pon Sonsi Karbi Youth Festival lapin Karbi Culture Society Alunjir Kardom Dengtha o Karbian Pualunta Kitoka Banglo Sonsi Pinangan Karbi Akhay Perman Kachisongalongta Chisong Dunlo Sita Piniarnian Tami Alang Lipan Karbianglong Autonomous Council Kachari Kithe Kiding lapen KCA Tumta Humri Dam Jum O Mati Wangwangri Pusi Alang Lihin Pen Chithan Po
sonsi non kido bom I hem sita kirupo hem kido dimanta do athaya be pinanlo lasi Karbi Anglong Uttar Mas Council kachari kithe kiding pen chenglok so Karbi ara ratum nang chirap nang lang asonte dhormu du thuji pusi alang li hin pen chuning ripon pedo เจ้าหุดเป็นมาทางแต่ละรุ่นตุ้มตอกบางรุ่นตุ้มก็ตอกล้นแต่บางลูกก็ตอกตุ้มสนองสิบางปารมอมดังนี้ถูกลงมาตั้งตัว800ลงก็ไม่ถึงปีแล้วหลังจากนั้นโดนตะแกรงว่าไฟแต่พอในปันนายงสีที่กลยอนตีนบ่สุรินเด็ดแกบสุริแกบผมเช็ดปุถุตันนี้นางรับสนแต่ในกระเด้งพันเอซีจอเก็บเป็นโดนก็ดูไทยเดบุษเฮมส์ตอนนี้ลากกุปโลจนดึงรีบitu ke potong-potong ada lopo. Yang sekarang sudah belum terlake, may pick depan karat pick. Pinikar Prime Time kila pon sakang ton paiklo, 2 mi thakmi kurwang thung.